Atongoi kivathukanio kauntini ya Masaku nimaendee na Kuumania vanene Kiko cha iyoo vala MCA wa Kalama Boniface Maeke unavithukiwe iyoo mawithililukoni ma koti. Atongoi ni evo muyumbe wa kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka ala makulya gavana wa kaunti ya Masaku Wavinya Ndeti etikile kukosowa na kumosea maovisaa asu matambya ma meuo ni uneni ula waendana na wake kilei mutinda ula nake waelesea kana unai unduwa ndoni na aivu kona MCA munyuve na Ngua wa enende esililw'a 10 ma ikwani nimavikwa kotini wa Masaku muthenyani wa umuthi na valayu maendee kusiwa kiseseni cha polisi cha Masaku metelete kuvikwa wa koti wa Masaku kwi muthenyani wa uni nilivotio manoni wa mwandikiti wa mavoku makauntini ya Masaku Daniel Mongela. Na Kiko cha muthani wa iyoo vala MCA wa Kalama Boniface Maeke ukwenda kwikiwambini ni maovisaa ma inspectorate cha vina embingiloni cia koti wa Masaku na kusulanwa muno na itina esa kuumw'A ku Atongoi mekivuthukanio yuni nimaendee na kuokilia mawoni mekivuthukanio yulu wa Kiko chu mevo ambunge mailio mbunge si kivuthukanio wala mutongoi wambe kwi umuthi kukilia woni wake ni mwene kivila wa makontrakta kilei mutinda na ulanthini wa uneni wake welese gochuta cha uvuthia aume na wabina edukizi andwala maile kumwandivise undu bailitwe because very unfortunate kana wabina asurround when sycophants andu meo mukenga mateo mutabya uwo kila kiende county akatumikata kande byi oka alamate zangu wa matuwazia ku na sindu makatumikata baitu kindu kini cha aibu muno na ithi taume nitebuthiwe ni serikali ya wabina nondu kwangelekanio mheshimiwa Masaku mbe ekibeti na kibeti kichake kuona muume umetyo Ngua ni kindu cha aibu. Mheshimiwa Maeke esiana Mheshimiwa Maeke eithe na inya na brothers na sisters na ndwa kuona uthei wa Maeke umetyo Ngua ni kindu tio Kuumania muno. Nake mumbunge wa kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka ni waelesekana ndeisa kwetikila ma MCA asakue na mawe ndaelesekana kuna mawe kwa mutongo imbe wa enende ni kuona ni kivuthia kwa meo ya nthi ya Kenya. Yuwe correct ya ndunu maile kuikala uinengane musomo na kuyukwa kubala woi things are going so bad. Yeah? So hizi ndo isu as a county we will not allow. Na ninena nundu besides kwethwa ni muyumbe wa Mwala nina responsibilities mbingi muno cia ukamba muno isienza wa Mwala na responsibilities yu manja kana ngwenda kibila cha governor nyendi napata acho nikiuta na kita kawaya na andu ala tu mandeve za ground nundu wako implement agenda yakwa ninde mweka yune bindie kuma kwa iyo ni kwatite messages sumwa kwa yuso ite takitai ndikulwa ende mubinde tiata ende na kwesi silikali nene ende twebika bandu wethie powers yakanzo kukwata mundu niziathela. Muyumbe wa yata Robert Basil ayumane ya Kiko na kini wenda muvia wa usili wa makwani unenge haki MCA wa Kalama aiweta kana Atongoi onthe asakuwe nongina mane wandai ya ila meivilani nusio andu mamanekana onawi mwanani weba ndwaile kosa mwiya mokoni mako nitwaile kwatia meo ya serikali ndio kwasia na ndongo ilanza kuwe ine wandai ya tafadhali. Nake mumbunge wa Matungulu Steven Mule kwa ngaliko yake ndamukule gavana Wavinya Ndeti eyumelie na kunena yulu wa Kiko ndawetata chama cha Wiper maisa kukwata mbau utongoi wa Nduuthi na ngimano cia kuumisia Atongoi ya nyuve. Silikali ya Masaku ya Wiper na Wiper imambie ngewa cia kaumu nenda cia chama cha Wiper kila kitongoi we mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ithi tubiria amani na mwezi mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ona yutu nene Sudan ande na ukwata ni andu ma Sudan kwa kila kikia Masaku nandu matesi meikata silikali ni ya Masaku nenda ukiko them to the strongest term possible na ndikulia silikali ya Masaku ile Atongoi we mwandu Wavinya Ndeti kuituka matutabie andu asuma na atumeto no. Esililw'a 14 maovisaa ma inspectorate ma silikali ya kaunti ya Masaku kwi umuthi ni mavika mbe wa koti mbe wa musili wa makwani Mwandu Mary Otindo
vala masomewa makwani atatu arani ung'i wa kithui kuumesya na kulikila na kuvalania mawalanio ma koti. Esililw'a mavaniwe kumilwa ingi kotini mwendoni wa saa 3 na koti kunya moloto wa wayulu wa ikwani. Daniela Mwonkela, Atongoi TV, Kumw'A kauntini ya Masaku.